Guys, welcome back to my Mamu's YouTube channel again, and today is the Vijaya Dasami. So again, happy Vijaya Dasami to all of you. So I'm Prabhu Chen from the Rampur 5 Palpa, and I'm currently reading in Bhupu Sainik Rising English Secondary School in class 7. And here is my cousin, so give your short introduction. Hi, my name is Purvis Malla. I am 11 years old. I'm from in Rampur 6 Palpa. My school name is Sri Daritati Secondary School. Here is Sabisa. Here is Maizul. Here is Prastamalla. यता चाहिँ युट्युबको अनर युट्युब च्यानलको यो यसको दक्षिणा चाहिँ कति भयो त आज 6000 है ल सविस्ता कति भयो दक्षिणा आज उहाँ चाहिँ अलिकति मुड अफ भन्नु भयो जस्तो ह ठुस्केर बस्नु भएको किन थाहा हैन प्रस्ता मल्लज्यू कति भएको आज तपाईको दक्षिणा कति भएको छ कृपया भनिदिनु होला ऑडियन्सहरुलाई उहाँ चाहिँ एकदम मौन बस्नु भएको नत्र पत्र गर्ने मान्छेहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ for today guys, okay, see you soon in another vlog. Stay tuned for more updates. Bye.